Slušalci, u narednim minutama razgovaramo sa Ammarom Lišićem, predstavnikom mreže mladih Austrije. Ammare, eselamu alaikum i dobro nam došli u program Radija Bir. Alaikum selam, selam vama i svim slušalcima Radija Bira. Kakvo nam je stanje trenutno u Austriji, kako su sve naše džematlije? Pa džamije su nam zatvorene, evo 5 džuma zaredom, tako da nemamo pristup mešćidima. Situacija u Austriji što se tiče pandemije je sad malo popuštaju. 16. marta smo već u karantinu. Zabranili su nam da se krećemo gdje je nepotrebno, znači ako se krećemo treba da bude neki razlog. Na primjer da idemo u kupovinu ili tako te stvari što nam trebaju u životu. Zabranili su nam isto tako da se krećemo sa osobama koji ne žive sa nama. Samo sa ukućanima smijemo da šetamo. Uveli su isto tako da u prodavnicama, prije ulaska prodavnice moramo da nosimo maske. Daju nam oni maske kad se izađe, bacaju se te maske u smeće. Škole su nam zatvorene do daljnjeg, ali će otvoriti vjerovatno krajem maja, a fakulteti su skroz zatvoreni do kraja semestra, znači sve je sad na online nastavi bazirano i neće biti časova nikako. Čime se vi bavite tokom ovih skoro mjesec dana izolacije, kako ste rekli? Pa kući smo bazda, ne izlazimo, zato što je i riziko da se izađe, zato što su kazne su visoke. Ako staneš s nekim porazgovaraš, pišu kazne, ali kazne su od 250 eura pa nagore. Tako da smo kući, koristimo dane da postimo i da se vratimo vjerima. Koristite li evo i ove online resurse, društvene mreže i ostale platforme koji nam omogućavaju komunikaciju i tu virtualno viđanje sa našim džematlijama, mladima i ostalo? Koristimo 21. marta, znači 5 dana posle karantine je omladina napravila jedan program u povodu Mubarek noći Levetul Mirađ, gdje svaki od sebe od kuće naprave neki video, znači ili je čitao nešto iz Kur'ana ili prevodio ili ilah je neko izveo. Isto tako su obratili imami u tim video i taj video se može pogledati na Facebook stranici od Islamske zajednice Bošnjaka u Austriji. Tako da je tu napravljen neki lijep program sa strane omladine. Evo, s obzirom na to da ste nam vi predstavnik mreže mladih Austrije, možete nam reći šta mladi konkretno rade u ovom periodu, jesu li aktivni, da li pokazuju zainteresovanje za pomoć možda onima kojima je pomoć i potrebna? Pa naravno, tu smo svi, svako je tu smo. Znači, kako se to vam kaže, ne smijemo se krećati, a tu nam je neki najveći problem, ali eto kome treba pomoć, smijemo i svako je za sebe tu, znači svako brine o svojima. Tako isto šta je se desilo jeste da sad ne omladina nekom da je pomogla, nego što je pomogao Islamski centar Ebu Hanife omladini, gdje su džematlije skupili sredstva, gdje su studentima koji su iz Bosne ovdje pomogli financijski. 25 njih su dobili jednokratnu financijsku stipendiju. Tu je se pomogla malo omladina koji su ostali bez posla, bez prihoda. Svaka evo čast za takav potez. No evo, bliži nam se i najodabraniji mjesec u godini, mjesec Ramazan. Da li imate neke alternativne planove kako održati naše druženje i ojačati našu zajednicu u toku mjeseca Ramazana? Pa za sad nemamo, pošto početak Ramazana sigurno nećemo sve biti u džamiji, ali mislimo da će tamo negdje sredinom Ramazana da će nam opet pustiti da idemo u džamiju, zato što su polako mjere, puštaju te mjere, treba sad polako da se otvaraju ostale prodavnice, tako da i frizerski saloni i tako te stvari. Mislim da će džamije polako se otvarati. Tako da za Ramazan se ne brinu, mislim
sredinom ili krajem Ramazana da ćemo sve opet se družiti po džamijama. Amin, ako Bog da što prije dočekamo ta vremena. Hvala vam evo što ste nam se javili u naš program Radija Bir. Mahsu selami svim našim slušaocima u Austriji. Aliko selam, hvala vama i tako isto selamim vas i sve slušalce. Cijenjeni slušalci, kao što ste čuli, razgovarali smo sa Amarom Lišićem, predstavnikom mreže Mladih Austrije, koji nam je rekao nešto više o načinu i organizaciji vjerskog